Ya kan mangkana mun bedereng ngucak mun mate bulan pasah tak ketemun ben siksa kopur iko ongkuan. Ya, malaikat perpantak kerja. Candring Malaysia cuti lah. Hari bunga. Beles sesekantil somot dari mana. Hari tepak ke kanca kona. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah sampian masuk ke syutingan. Ke waduh dak temor ro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adikir keluinghi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tada pengiran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tada sempeen selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur abareng tada pangeran salain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tada sempeen selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Tori balik boleh tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tada sempeen La ilaha illallah La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Pakompak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tori bareng
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boleh? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kena itelok. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus lagi rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, simulja Kiai Haji Mujib, simulja Kiai Sabidin, Kiai Damsuri, sareng seteja para kiai, para asatid, para sepuh, tokoh masyarakat, teretan Bu Saliyah ben senak botoan nikah iya dari keluargana almarhum Samin. Thank you. Seteja para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum musliman, sedejana kaula amul jaki. Sebelumna tormator gula sekut tapangki ben sampian isi pengajian ri beriin telasan tak jepok silaturahmi mangken bong-bong perapana long polong saling seporaan cek jung tusaan. Gula mau nandi salah ke sampian nyona sepora. Sampian nandi salah ke gula-gula pada nyopora. Yenje bulan sekut ketemun. Thank you mak. Dumun je saking tak teman ketemun rudu salah ben apa? Kalengki. Hari jering sekut ketemun takok bederasan karasan. Takok bede benta ke benta. Takok beda tengka ke tengka saling seporaan. Ingki mak. Pon la pada tada andi tusa tengki. Manter sepora kapi bi Allah. Tanteretan sebeda mulca malam mangken Bu Saliyah mabeda papangkian ngonceng panjenengan nikah sebuarena almarhum Samin. Sokore tore gelu ka Allah areng bareng maca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekala naki alhamdulillahi rabbil alamin. Cek bunganah mangken bengatuah khususnya almarhum Samin bengatuan rumah kak iya bunga tak bunga bengatua gula ben sampian pada norok bunga. Thank you mak. Mangken irabbai mangken iholeh arapa mak bunga patete ki bulan pasari beriin hari ku kengku boy pengajian ki tangi semalam hari ya bener pada malam Jumaat kapi. Thank you mak. Karo du cek ring la kari de pak de nak duki pak mulia keng parlo jeri. Terus tore ku gengku bae cek beda keamanan ningki saben bulan pasah tete nih ingki mak bulan pasari beriin rengko bulan panika pokok polan selama bulan Ramadan seksana rengko bulan panika bi Allah yang buaki istirahat. Ngarte timun la bulan pasah kak ruama seksan rengko bulan tade asal sepanas ambu sepanas asal seepekot ambu seepekot asal seetokol ambu seetokol arapa ngurmat ke bulan pasah. Ngarte ngurmat ke bulan ya kan mangkana mun bedereng ngucak mun mate bulan pasah
tak ketemun ben siksa kubur iko ongkuan. Ya malaikat perpantak kerja. Ancan ring Malaysia, cuti lah. Terus. Tanteretan sebedemul, jepatete bi samtian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetireng mate kak ruwa mak. Bengatua gula ben samtian seko buren. Mun bulan pasa bunga tak bunga. Encan ring kuburan cek saking setahun ria bulan pasa kapi cek pokokon ya keng mun keseodi susah abu cek ring kerokun polan telasan antan repu ben salasa ben repu encan setonga polai salasa ko aja malai beli ke ada dek mangada engki na engki terus lagi ya tanteretan sebedemul je mun reng kuburan pokok mun bulan pasa meloloh arapa tada siksaan alhamdulillah keng ting lalober pasaan mak bulan pas sekel tangkel sekemi bulan pas sekel tangkel betolekor reng kuburan susah tak susah tinggal lober pasaan hari bunga cek beles sesi kantil songot dari kana hari tepak ke kancakon hari Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi engki bekelak lerek-lerekan mun ai ngapa ngaran kikir karo mangke pelak patek selenak terus on terus lagi ki mula telasan lah masuk malam telasan reng kuburan susah boleh bu setu nyepoko ateng lenteng mun bini an sinanding kelampi aleng-leng dok romi kacan cok tero ketong kingai kacai beda tak ada mun seodi bunga seedel makam susah tinggal takbir amunnya Allahu Akbar aro reng kuburan nangis kapi arapa siksa Nabi Allah apa beli boleh mun te sabora siksa Nabi Allah apa beli po kan mangkana mun telasan sorontarnya lase si sorba aja datang engki na bangki hari ya motor kan liter L ya hari di sorba aja ya terus si di Jakarta mulai engki na bangki si di Malaysia mulai arapa intaranya lah se ke kubur bunga tua bener keng dan kadang si di Jakarta mulai, si di Sorbeja mulai, si di Malaysia mulai, saya Madura tak aja pokoknya lase. Beda. Bakar aku aleng-leng kita aja pok ngaji ke kupurna bengatuan le temu ngul pantai jodoh. Engki. La ilaha illallah kan mangkana terus. Mun telasan seronya lase ke kupurna reng semate warapa polan reng semate susah. Caranya lase mari kebele gula peberi konjengan ke makam mulai lem repu lem telasan karo konjengan ke makam pengajian hari repu ke pengajian makam kan gelak penikah gelak tanggal sanga terus engki gelak tanggal sanga si konjengan ke makam bi gula lereken kan gelak penikah 12 kali sebulan sabal penikah konjengan ke makam 12 kali. Waktu malam nero konjengan ke diangan buruk dojoh makam kia rame laki bini pesak tinggal muliang kok panik bini na salaman kapi
Bi gula tingkir pikir hari tak betalu tu berdepen lampen nak kapir. Kayak mun sedinare marin cek pakoi cacakoi beria. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi engki. Terus. Kan mangkana caranya lase tore kebele ring mangken panikah hola samin. Engki. Sebu arena samin. Engki mah. Caranya lase munintar ke kuburan sampian maca Fatihah kelubu. Kencerna Fatihah kira makia ke samin. Can Bu Salia. Bu Salia ni kebini ningki. Bu Salia ni kebini. Ki odi makin. Merentar Bu Salia. Kemak bun Salia kena. Bede malau. Ada mata keluar Bu ya. Laungku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Intare kuburna maca Fatihah kencerna Fatihah kere maki kesamin pangeran sepora aki tusanna mun andi salap sepora aki amal bagus paringin katerema bi Allah mantren paring natera jemper kubur Al-Fatihah pah maca Fatihah marin jadi apa maca kulluhu telau kaleh ngerti Bu gungguan sampean muni boleh. Terus lagi ya maca Fatihah kelu bah maca kulhu berapa kali? Telo kali. Mun ki jopo Bu, pak buka Yasin mun tau maca Yasin. Mun tau maca Yasin muka Yasin, umpaman mari maca Yasin ki arah ki bedebek toh pak macakin surat Al-Mulk. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karwa baca meren pane pas doa bi sampean kencerna manter pada pak kasamin pangeran. Kencerna manter pada pak kamak ben kambu sedelum kopur mun andi tu semanteran sapora ya Allah amal baku semanteran katerema manter terak jemper kubur Al-Fatihah pah mule benintar ke kuburan pah kudu naleng-leng lah mule. Terus gini ngerti Bu mun ngibe salase taunya lase Bu salase mun dicoba Surabaya kan diculi kempeng hari punya ring Surabaya dia temu bingko terus engki hari punya ring Surabaya hari ring situ tadi aroban Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi ya. Bonsor baja kan culi kempeng tingginya. Le, mun dina kempeng tade, dina nyari pandan. Ros. Mun tak nemu pandan make du nepak lah kalahkeun sesoon. Ngerti? Make dun birnes lah kebeh. Pas sabe yatasah kuburna. Yatasah kuburna terus lagi ya. Yang jari jarak kan urusan ring mate der ingki itu nang kau tabah samantan urusan ring mate sabe yatta sakuburna mun umpaman kuburan sepenikah sabe yatta sah terus hasiat apa male tau hasiat apa salama salase imma kempeng pandan ota bener daun makin lanas pada terus Bu salama karwa kita kering Bu nyonakin sabora ketusan mayit sebebena ka arwah amin kuyo kundo iyo terus engki amin ya robbal ibelina boleh salama daun karo kita kering yo terus karo nyonakin sabora ketusan mayit sedibebena amin ya robbal kan mangkan lu kabale terus mun samtian nyalase entar ke kuburan petete bi samtian kaya beda kuburan nih ke kuburan sepanika posaben salase posaben daun na tompan sepanika tede sakale are bah kebuyin na kieu contoh mun tak ngerti dere dina jeung ngaji terus engki panika kuburan sepanika posaben salase benyaring nyabeui salase kempeng pandon daun sepanika tade ngalada nak poton sakali
Makai beda ngarala leng katoleng andeman. Terus ingki. Pas encan sampian perasaan sampian niser. Polan panik kede salasin nah. Pas selesai sidika iya ka roy kala bi sampian ni rako yalle ka pani. Lalak mapelakang macakang. Terus. Panik ka sidika iya ka roy kala niser polanda salasin makle padumillo. Kedingaki. Mun engko mah gelak sabri aing rokana. Nyari aki tisu mak. Tisu. Mun ditas meja, mun beda pengajian boleh, mari belak nah. Terus di samping beda aing kau tu beda tisu. Lebih pas tolop berlampu. Kata tak panas hari. Mar sampan tolop pas setengah jam po. Terus ingki. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi ya. Salah sampian masuk ke syutingan. Ke waduh dak temor ro. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi ya. Sampean lakang macakang. Selesai sidika iya karo. Mak ya ada selesai sekali lu iyan le ada. Pai ngalaki seberkemian le kakan. Mun selesai karo kiodi kita kering. Selesai sika iya ka saya kalak saya iyan le karo kita kering. Nikah hukum haram. Tak bagus ungguan. Tinggi buru tahu sampean. Apa kelaku besaben? Terus lagi ya. Selesai sedikit kaya ni, sedinikah mun kiodi payah le kak kanja nikah hukum ha pakai aja ha arapa maharam karena haan mayit si kaya haan mayit si kaya bi samtian ni kalah pakai kanja ngalahan mayit pa nikah hukum haram kan mangka nabi ulama ko bela idi ngaki mak le nak perempuan re yen terus kok sekejap boy ke mojib ki buru setengah jam engkau lah setengah jam ki ya mun pangelak sejam bejar nai papada tak rugi engkau mah tuan rumah rekana Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya tete nih kan mangka nabi ulama iko bela baku nabi ulama mun akosar beda kosaran kaya abri saya makam karo akosar kaya patete mun akosar bi ulama iko bela reng bareng sebeda tombu iat tasah kuburan nikah kuburan nih kuburan reng bareng si tombu kaya si tombu cacap rebe tak benar kak bungkaan panapa boy setombu yat tasa kuburan penikah mun itebu ban ramon hukum haram. Ayo mun ngaji ya. Terus mun itebu ban ramon hukum ha keng mun itogel karo itogel pada mun can ka itu to ingki apa boleh bahasa si gempang kering biru. Hah? Iare. Pada orang mah boleh. Ketok. Yang jatuh kok beda saya tak ngerti. Terus ingki. Itu gele ketok. Jadi pah ngerti kabir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun keng karo kuni itu gel ketok arya hukum oleh. Bahasan kitab dua. Tete nih. Bahasana kitab dua. Beda bahasa ngangkui bahasa kolon pakai ekop lam ain nyamana bacaanna kolon panika maknana nabu ben ramon pah beda contoh nah terus beda situngah bahasa ngangkui koton panika ekop atau ain koton panika teretan bahasana mun imaknai nokil ngetok noto mun kolon hokoma haram mun koton hokoma ol
Lau le berempat langkah. Banyaklah. Terus. Manteran manfaatah. Manteran barokah. Apa? Patete bi samjan. Apa-apa? Orang sebadai dalam kuburan, butombuan sebadai tas kuburan panikamuni tebu mak haram. Terus. Anapa mun butombuan sebadai tas kuburan panikamuni tebu mak haram? Cacap, rebe, atau benar butombuan selain sebadai nongkok ya tas kuburan panikamuni tebu mak haram. Karena butombuan karwa teh salama ki odi, salama ki beca, sejeng lanceng minta ki sabora tetusan mayit sebebenah. Mun itu bu pah tada tak bagu unggu ngerti sampean. Mun itu bu tada mun keroguni toto tarapa jering ki odi paham le nikahan mayit kan mangkana patete bi sampean mayit di dalam kubur mun nemu makam sampean leben i makam gele bi ki mujib kan pakon ngolok salam bener. Isoro ngolok sa Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat antum salafuna wa ana bikum insyaallahu lahikun. Mun tao ya tak tahu. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Orang panda, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus pandaan, Assalamualaikum. Mari. Terus pandaan, ada tak boleh. Ngerti sampean. Ni kacaran, le sampean mun libat kuburan terus mah. Terus sampean mun libat kuburan mun alingka ka kuburna. Alengka, uning alengka. Kuburan kaya. Taring sele bede sepenika sampean. Penika kuburan, sele bede kayan pahara setak nyaman. O ta benar rasa kaburu, pai belengkayen kelilatan. Alengka kuburan hukum haram. Ngiding yo. Jadi saya ngak alengkayen kuburan. Alengkayen kuburan. Hukum ha? Toju kuburan. Kaya kau bulan cek pernah nih mikir amik umpaman baik senang. Ku tak apa kata tojuk ni. Salah berapa tojuk bah yang kak tongking apa akan to. Terus. Tojuk iko bulan hukumah ha. Le sampean mau tanya, anak apa? Alengkai kau bulan penikah hukumah haram. Ika tungi nggak? Rengkau bulan ro tahu bu. Coba dia alengkai tahu. Lah pada ben sampean bae tedung para pandengit dan pah bedenak kanak berkah pah lonca lengka. Mun tak kikir sampean. Kurang ngajar kakek bae lebih bupan ring tedung para pangkoman nyampen pelikam pentapuk colon. Sebarang. Bener engke. Mangkana saraja lengkae kuburan. Arapa ring kuburan pegel mun lengkae. Engki napa engki? Iko mayit panika nabi hormat yo. Kan mangkana mun bedereng mate kecubaan aja baca ka buku senah beda orang mate reng lauk na mate umpaman meler mun kecubaan aja cacam mun la mate mun alhamdulillah encan samtian njo kena mun ki bedepan anu ruwah ku tak kening rosoro engko mun mebecek sanyo ji ya seesoro ya soal sing ala ajam ti na reken jelas Lambe marah-marah terus sakia. Lambe bedereng mate. Ya saben bedeki ya. Ya toko Pak sampit di sampean. Terus. Iso mana Kanjeng Nabi bedereng mate. Se mate panika tretan sahabat. Keng mate mandelik. Encan reng kaya dak mandelik ki. Matan melaju loit seniku. Mandelik nyaman. Tete nih. Mate mandelik. Tetapi Kanjeng Nabi ikuwah. Ingin tarabi Rasulullah pangalaki minyan. Tete ni. Inyo lagi minyan, ngobar minyan karo sunat mun setin ring mate. Sunat tatap sedika. Bi Rasulullah payo beri minyan pa ikala ko sampai bisa menikah.
medem lepas. Anon mudereng mati ngalaki minyan pah pada iya mak letak melak. Isa mana Rasulullah ni keteretan. Ini ngaki. Muntra oleh ilmu sampean pahosok. Terus. Yesu alaki ya keng mak letak ngantok. Terus ingki. Ini ngaki. Biro isa mana Rasulullah mudereng mati teretan melak aja lah. Tetapi kanjeng Nabi ngalaki minyan tetap. Orang saya luar ngocak. Saya setiin kanjeng Nabi si di luar nah ngocak. Ya mak tak mati aja lah itu mebuduan besar. Jadi ngaki. Bisa di luar nah. Mak tak mati aja lah itu mebuduan besar. Mak tak mati amantelik cek dek kamping apa. Encan setong iya lakar mun jere. Tangan di aja mereka besar petarangan. Seculauan ngocak ongkuan mun jere kotang sanyoy ke beban ardenay. Terus setonga ngocak ongkuan mun jere kedang setondun di gemet. Terus engki. Eke ding bi kanjeng Nabi tete nih. Ba kecubaan neroy cacam bi si di luar nah. Mak tak mati aja leit cerengano, mak tak mati aja lein can setong ano. Kanjeng Nabi mirang kareng saben di luar nah. Paitu kan ibi kanjeng Nabi. Ari reng mate. Kebun Rasulullah. Cabut sebut mun kecubaan nah. Tete. Ari reng mate. Cabut sebut mun kecubaan nah. Ceknya ke kake ke mayit re. Mayit dia lah tak ada hubungan naban alam dunia setia. Bedanya alam kubur. Soal belamba ala kau cuba. Ari cabut sebut kecubaan nah. Mun kebagusan na sebut. Kan mangkana mun berdereng mate, cacam mun cubaan rubu. Ngarte. Tangkung bina boton mun andi otang. Kelenon terus lagi engki. Kula ban samin pani kenal, samin pani reng kaiso karo reng bendon. Bener engki. Eng dana apa bini Bu Sali ya. Bener. Kenal kula ngaengan samin pani reng kaiso. Terus engki. Mun andi anak mun lama teh tanggung bi anak. Sebelum ni marek bendem rongocak kun marek bendem ngocak. Taban kita bendem kun marek sompo jengaki. Sero kabala kamak kita suri, sero kabala kamak kita sabitin, sero kabala ketat ustad kaya banyak, bedetat mat salam, bedetat hasbul posa kaya. Terus lagi ya. Mator sampean mun andi bala kepatian, mun andi bala mate sampean mator atau rakitat atau raking kiai kalau bala bentan teretan ke tetangga ka iya mun andi otang mayit panika sorona ki ke gula pada iya. Terus mayit karo bebas saki kelu. Teti make sabitin ngala emik. Terus ngolok salam lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak keluk dah. Rengkeng aku bagi contoh ya. Terus lagi ya. Terus. Jangan maki sabitin tanteretan dan kula mewakili sahibul musibah. Sahibul musibah ku arten si kepatian. Dah iya. Kula mewakilin tuan rumah si kepatian penikah. Nomor situng dan kula motor kesoon rabu na panjenengan salong tetolong begela. Saya nomor 2 mun beda kesalahan kekeliruan dan kula pribadi nyokna sapora benten kula nyokna kia sapora na almarhum semate peniking ki tako andi kesalahan engke dan sehadir engki maren jeria tako andi otang biotang secara hubungan hakul ademi ota bener ngincem tangincem ota bener napa be napa andi otang tautang ota bener kedin ke kedin ni kasemate mani kamangken lata andi urusan ningki urusan nah samangken ngale kanaan seranan samin bani asmori yelah kallu marai beri na contoh mangken ngale ka asmori. Teti mun samtian mun samin pernikahan di otang, samangken bani otang asamin ningki, samangken otang asmuri, sencan kesabitin. Teti mayit garwe di dalam kubur tandi tanggungan ka manusia. Karena sa penikah teh, mari panak-anak Terus, sabadan tusa panikah bi Allah isapora teritan. Reng mate sahid, tusa ni sapora kapi.
reng mata perang dosane sapa ora kabeh illa dainah kecuali tangah nafsul mukmin muallakun bidainihi debun Kanjeng Nabi lalakon manusia panika kabeh igentongake ka tangah mangke bojeng apa sah haji Jumat terus hatam Quran sholawat istighfar tahajud duha letak toman tobeng andi otang mate genjer karo ki gentong ki nangan kita pada pak mun tak deloi serai hatta yugda alaihi kecuali mun israi otang mun otang alai serai genjeren karo depak lepas ngerti angkan serojo burle otang ngeding yo kake mangke kasore cecel terus apa mun andi otang mun kita bejeri lemun layan le tete nih tangkung ngaki ka asmuri samin tandi otang asmuri sandi otang tete asmuri sinabi majer ya keng karo kunjak le alian ya ki tinggal asmuri mate tangkung bianan te serai boleh tinggal anan mate tangkung boleh ya popo si kung nangkung dai ilin bilin tele ada pak kapiyaon engki na bangki bajari ngerti bu paham berarti mun di urusan hakula demi Arya tanggung ngaki boleh mun bedereng kapatian saksi aki saksi uning marah ini ngaki mun bedereng mate saksi aki dah apa saya kocak saksi aki kuah kapan mare sompo je ngaki ruah mak ngucak semenikah tantaretan nyon saksi akingki semate panika mate bagus salamau diin ahli ibadah tekar leng ta ibadah la saksi ngocak sadir engke orang semate panika orang coba saksi bagus bisa samtian engke ya monate na gerendem engke ajam ya bi dua terus engki sonat isakseen panika sonat pi malahan lambe terus lagi ikatungin lambe bodo orang coba orang jahat mana amain ngecok rampok mabuk azina seborong ngiding kabar bahada baca anaga ke penikah teritan bahada bahasa anaga penikah ting lering keringan karo ting masuk mati teritan ku tak ngompol kaca kancan ini abdi rokok ya kayak rokok kengkok mun mati saksi bagus lah oh siap jadi samsu entar kesetong ya kayak rokok keng mun kok mati saksi bagus lah siap rokok sampurna mil ya kayak siap teti saya nyari orang tukang saksi penikah sampai 40 orang terus engki nyompol rokok nyompol PC seronyak saya bagus do mati ngabit mati ongku teh secoba ni ka mati ongku tinggal mati taretan saya lamari beri rokok lamari ngalak panceran roh ama terus saya lamari ngalak ompelan roh datang kapi masemak taretan kapan mak kain aku emik tan sebedu mulja nyon saksi aking ki semate panika mati bagus engke ikatungin engke tiningkeng lamari beri rokok terus ya jek tenda terus lagi ya engkenya lamari ngabe rokok lah nikah kalaban persaksian nareng sepak bola penika mak ini ngaki kalaban persaksian nareng sepak bola penik bi malaikat elaporaki ke Allah banyak saya bagus kuste ko bi Allah ko lepas sapora jeri Allah tusan ada sekali ko masuk surga amin yang jamun beda kapat mun beda mati ya ngumpul tak apa terus engki anda mati lah ngumpul lah saksian bagus kena saksian bagus agak ngapel ya DPR lah beri anu amplong saya nggak saksi bagus lah tinggal mata engke kok kompak ternyata lah nikah
isa borongku tusan bi Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Milan tan teretan sebedo mulja itros akio ma ring mati apa nih teretan sebedo mulja patete bi samtian nomor situng patete mun bedereng mati ya, mun bedereng mati ya, mun lana seerwa to kuih isetiin baca yasin isetiin baca arro tuh mun la nyaben langer la dewa kak kanjen kidingaki nyaben manusia apa nih kapi keluar kebun embun nah tete nih Rona manusia panika kapi keluar ke bunembun, icabut di bunembun na kapi. Keng mun lade baka kanjen panika teh, nyabel lade baka kanjen lengelerker karo. Biasa lah takulillah. Terus, mari beleuna, ibeleuna. Rak toraana orang panika cek mate. Male ngerti samdan. Terus ingki. Mari dingaki. Rak toraana orang panika cek mate teretan. Saya temua orang panika cek lemate. Cek lah mate nomor situng pakai ding patete bi samdian matan buka pas apa nih pas tolop ben center mun la tade gembereh keng la mate aro cek lah posot bae kan mangkan mun bedereng gering sarah ike be ke dokter pakun matan saya congok pahe tolop mun la tade gembereh la ta jeung be jangan tinggi pada iya congok din samtian sambibu Mendi enja. Terus engki. Terus lagi mak. Dingaki. Situng. Saya temu orang panik kecek mate, congok matan. Kalian cek mak kai pahata mata cek kode iya. Terus matan congok tolop semenikah. Mula tadi ajeng bajengen nah, aro keng lamati cek la posot bae. Ngiding bu situng dua tete nih panguncur orang karo panguncur pasokon campo polempol ben polempol karo pas menikah polempol soko mun la ta campo la bakuna lain semenikah campo bakuna lain karo keng lamate cek la posot bae ngerti kan mangkan mun di dokter mun di masake ro teretan pakune tale polem-polem sokok si dua karo pasepeni karena tak bisa bolong karo pakuna lain sepeni ngerti bu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad mun nyabel le debaka kanje teretan idingaki mun nyabel le debaka kanje bi Quran kabala falaula idza balawatil hulquma wa antum hina idzin tandurun jawab Allah ya pak karo kuna kulunyo ibr hulala boleh falaula idza balawatil hulquma wa antum hina idzin tandurun sakala nakki falaula idza balawatil hulquma wa antum hina idzin tandurun bakuwa makna namun nyaban kake lada pak kakerungan na sobadan lakon na kapi padang secoba ban sebagus sekene ban seraja arwa kapi padang teretan sepada mulja kan mangkana reng mati apa nih kabeda mati mancelak teretan beda mati nih ngisem beda mati nangis beda mati akla beda mati sosa arapa bi kanjeng nabi ikabala la ya'rujuruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah rona reng mukmin tak kira keluar dari petena mun tak tele ngatawe kenangan na iswarga amin gula ban samtian manter termasuk akad nikah amin tapi sebaliknya la ya'rujuruhul kafir hatta yara makanahu finnar mun reng kafir tak kira keluar rona dari petena teretan mun tak tele ngatawe kenangan inara mak bisa kapan masuk mati arwayu mana mak leenga terus kapan masuk mati ya karo mak malaikat ngabri atas hati
priyatasa tingla nasa roma bi malaikat keber mun ring pekus semati ya keber beng sekangan sepadeng swarga amin mun ring coba semati ya keber beng sekacer sepadeng neraka jangan ngucap amin tersepora akabi tersepora akabi amin ya robbal amin ya robbal lamun la nyaba debak kegerungan idingaki mun la nyaba debak kanjela muhtador ko cak maturan la kelenger muhtador ko arten la sakarat la para mati ya bi kanjeng nabi lakino mautakum bi qauli la ilaha illallah abareng la ilaha illallah pakua maknana mun bedereng mati ya debun kanjeng nabi soro ketok ben kalimat la ilaha illallah ketok di kopengane illallah la ilaha illallah mun la tak bisa umpaman lengap kelengapan papande Allah Allah tahu sakit beri pengajian tahu sahabat balik marah mak kocak mak pongkiano mak encan mun adi budi la ilaha illallah masuk swarga ko mak marah ngocak Allah tahu sah lah langsung Allah umpaman la noroaki majid karo noroaki semati ya karo noroaki Allah encan semati ya mun la mari ngocambu coba beli boleh abon tahu umpaman boleh abon tak boleh majid semati ya karo la abon tak boleh abon tak boleh mari ngocak Allah neng ke abon tak boleh beli boleh majid karo semati ya karo abon tak boleh mintaing kana mintaing Allah pada iya boleh apa dalilnya ikabala mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah amin bi kanjeng nabi ikabala sapa-sapa orang tak laki tak bini tak tua tak nguda mun dibudina pun tanang ngocak la ilaha illallah tingla mati ya itu toban la ilaha illallah orang jia jamin masuk suar sahabat bade mator wa ingkana asian mangki kenceng maksiat ingki kanjeng nabi wa ingkana sarikon mangki dek kampengan apa ingki kanjeng nabi mun dibudi nang ngucap la ilaha illallah pakun masuk swarga ingki kanjeng nabi bi kanjeng nabi jawab wa ingkana asian au sarikon mangki orang dia kenceng maksiat ota bener ka Allah orang dia dek kampengan apa pakun dibudin mun adi budi la ilaha illallah pakun masuk swarga sahabat protes tusan kak kam kanjeng nabi terus lagi ya bi kanjeng nabi jawab teretan sebeda mulja kalimat la ilaha illallah sisitung jadi ya teti penepus tusan salamaki odi amin amin ya keng jakal nakal samtian deki ba ngocak ya tak nabi apa jeng mende ya pan mak jumat deke mentra selesai pas sateng ya mak parla naik ma ada iya ya kapan mati ala ngucap la ilaha illallah kau kan malaikat ya kalna engki na engki teninga kali kini kebo ngarte pada bana orang mun mati malam Jumat marah ada tungi orang mati melolong kok terus orang mun mati malam Jumat mangki ahli terek kateretan mun mati malam Jumat salima min adabil qabri selamat dari siksa kubur tertepak malam Jumat kabeh ya korbani malam Jumat sesetia agak kita kok malam Jumat sesetia terus ingki tertepak malam Jumat kabeh amin salimah min adzabil qabri selamat dari siksa kubur amin arten mun beda orang mati malam Jumat tak kira siksa kuburan amin
mun la tai sekse kau buran faman naja minhu fama ba'dahu aisar mun la selamat kau buran keluar dari kubur jan nyaman amin keng mun la tak selamat kau buran ting keluar dari kubur masuk ke alam akhirat haram jadi buk tebuk ngerti ki terselamat kabeh amin ya rabbal kan mangkana mangken bentuk perjuangan nah sana boto nah Bu Salimah, Bu siapa? Bu Salia. Sana boto na Samin almarhum. Malam mangken nang ke pengajian. Malam mangken aba-reba. Malam mangken nguncang rukuru. Malam mangken nguncang pengajian. Malam mangken abiaya. Malam mangken ngeluar lagi tunya. Tunya saya korban lagi sama mata kapi kengi penepusa tu sana Samin. Amin. Manteran parat tua ke Allah. Tak rogi makin ngambil 200 juta haram tak rogi. Tarogin je ya keng tak akhir pah ngabi 200 juta bener engki keng tarogi make keng ngambil 200 juta teretan engki na bangki anapa teretan sebelum kerja na bang perkara na orang sepo bedi di dalam kubur orang sepo di dalam kubur guna dan tena boton na duaan pasere ri asmuri doa asmuri ya Rabbi samin kemari kok yang kok deh setiap asmuri nyampit ayah mah bener engki kanjeng Nabi kepada mal mayyitu fi qabrihi illa kal warisil mutawawwisih yantadiruna da'watan min ibnihi maknana ini ngaki mayit sebeda dalam kubur ya ring cerengan ada entek duaan anak sigi odik beda dalam dunya teti asmuri yolok meloloh malam mangken bani kasmuri nyampit nang ke pengajian alhamdulillah tersabora kabeh bi Allah ya monongkun kun judul nikah holas amin judul mun saya holen banget tua gula ban samtian kabeh arsi hadir banget tuan kabeh pada pokok maca yasin tak reng bareng gela bener atahlil kana bareng maca selawat kana bareng ya si mulai mare na bareng ki ya pengaran mulia kada aja engki mak si mulai pada bareng engki na bangki ataklil areng bareng maca selawat areng bareng maca yasin areng bareng alhamdulillah ni kakapi bengatuan pada milo karena bi gula meloloi le kebala ici pengajian bi gula meloloi kebala meloloi pakenga mun aca-aca kenceren terus mun aca-aca kencer na apa bayi ikening kere maki kereng tua si mateh engki na bengki sampai anak bajang kencer na melo tak melo reng tuana melo tak melo sampai anak pasah kencer na melo tak melo sampean maca Quran reng tua melo tak melo sampean maca solawat reng tua melo tak melo sampai edingaki bi ulama ikebala ari perang resem keng muntek kebala tak kok tak tahu terus ikebala jeko keng resem gula ikebala ari perang resem keng muntek kebala tak kok tak tahu sampai bi ulama ikebala kencer na polong tedung lagi bini kencer na polong tedung makin kan malam Jumat ari maren tinggal mulai ke rumah apa maseng-seng sambian sebini lah pada melok lagi ya terus engki sebelum apalong tedung ban binin apalong tedung laki bini panik kekenceran apa tusah maka aja kenceran apa tusah bi kanjeng Nabi wa fi but'ihadikum laka sadaqah iku bi kanjeng Nabi kakek apalong tedung ban binin oleh kenceran amin apalong tedung ban binin kenceran le sebelum apalong tedung sampai anak kertek engkau pong malam Jumat sate engkau apa lo ngetedung benik bini bi makai gele encan bi makai gele oleh kenceran na bi engkau kere makia kamak ben kambu ma bah kakak gitu terus kenceran engkau sapa long tedung sate bi engkau kere makia kamak ben kambu depak tak depak pak aja depak tak depak dapat ya keng saya kuburan ngarah gila ya apa bi asmuri saya kira maki hari kena ikon rumah teleten ke luka kiri mak pakai kiri medari yang kau
mak pahanyen pelonyen agak kekian kakiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Terantara mak kapi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ni kamu nak caca genjeran, napa boleh genjer napa teha, napa boleh genjer napa tahlil, lengki na bengki. Du kerja tu kelak saya teman-teman kingki teretan. Be mak kita sore kemuka. Pokok mun nak ke pengajian pandailah tambal ben kemuka. Bener. Mak kita sore gula kelak ke Banyong kemuka, de pak kemuka, de kemuka bot la kemuka nyoltol teretan. Ting mak ke mujib ongka kemuka boleh. Kemuka tinggula ongka panika telelo berapa kun kemuka. Apa kemuka itu? Terus ingki. Terus. Kemuka dia kuah doa. Ngerti sampean. Aba mangkana ngocak kemuka sekalian rimun minta bejeran engko bejer 10 juta haram tapo. Manteran tusan isaporaah icatat bias muri sepolo. Manteran amal bagusa eteremaah sepolo boleh ladu polo. Makiking pahma je dah ya tapo mun keng minta keun bejeran. Bener. Lu pah mulai are. Atu ngingah. Terus. Lamba iso manake Holil bin Abdul Latif manteran ulia berokan. Pakaje manteran ulia berokan. Lu ya pari karo mun leci abi tu tak pada leso dah ya. Terus. Lamba. Kol sapolo de kana ke ngejom mate kana. Engko mai lalo la cering engko yang ibejom ki. Terus saking ki. Tete ni lamba isa mana almarhum almaufurlah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bengkalan manteran ulia barokana. Bada orang nyampili sape. Terus. Saya nyampili sape ni kebu aber aga asmuri makin ben bu salia nikah. Ngah holereng tawan nah. Engki. Ngonceng ke Khalil. Ngonceng ke ho. Jangan larapet teretan ke Holil tak tuli rabu. Senja beli sapen cek rajen nah karena merabu ke Holil. Jangan larapet tetapi ke Holil pakona tahlil. Bi tuan rumah ni ke Holil pakona tahlil. Pas ke Holil ada bu. Tore tahlil mantra ni terima bi Allah afdaluz zikri La ilaha illallah. Al-Fatihah. Mari. Situng penikaro. Sekelemat penik. Dah boleh. Tuan rumah tak pahdem gerendem mane budi. Duh. Kare nyampeli sape bi kiai pah beri tahlil sebiki kana. Bi tuan rumah. Rogi are 200 aja sampai atas lokal. Encan tuan rumah. Kiai sia tahlil bahning sebiki ya. Ya jareng ke Holil reng wali taretan. Perang mah. Sagereng demi dapur. Terus. Sagereng demi dapur roy perang taretan. Pasti diikan nih. Tuan rumah diikan ya jong. Engki kenapa kiai? Apa kacaca kaki burung? Punten gak? Inja apa saya kacaca? Tahlil sebiki kiai. Engki kiai. Dah ramai. Engki cak kari nyampeli sapi cak rajan pah tahlil ning sebiki kiai. Duma tak kene telo biki. Babi kiai dah bui. Cong. Tengok. Menyari sapi saya paling raja. Keluar sapi saya paling raja ternyata. Dua apa sapi pani pesebok ke tempengan teh. Ikan dul. Sampai saya raja karo ikan dul ternyata. Tinggal ada iya pas saya tempeng ben kalema tauhid saya sebikir. La ilaha illallah. Tinggi tempeng ternyata. Jumlah
bangsa pen mental debak ke pasar bere. Anapa? Terus kalimat la ilaha illallah sabiki Arya mun item beng kencerna ki beraan ben kencerna alam dunya ben sesen. Amin. Kau tu gelak za tahlil oleh berempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ring salah pangan ro aki. Engki. Tak kira kun rogi sampai setau. Iya teretan paham engki mak. Ngerti mak. Arten darem matan teretan sebedemul. Jadi terus akhir. Karogi na tuan rumah apa ni kemakin ngambil segunung tarogi munaga apa ni keteretan manteran ni terima kapi manteran para dua kapi ke Allah manteran manteran berempat kali lah manteran dia jenjak takok kelopai bi asmuri kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus singki dari manika para rabu si bedemulja bengatu waselamate isoro tahlili isoro rabbai isoro sedekah kirimin fatihah pong ki odik maju pong ki jopo tore pong gula ban pancingan ki ko besa tore teretan ingki mah pong ki ko besa tore bi gula ban bi pancingan seteje tabeng parkaran bengatu waseko bulan penikah kapi penikan di tusa kapi bengatu munte tabang bi nak foto naga celaka engki na mengki ya mun tabang insyaallah selamat amin ya rabbal alamin tan teretan sebudumul je sapenika bayi pemator derem ya punten kan ngenam ki beri gula mun pengajian lakan laga penika teretan paling ngabit sejam apa ambian la tole deje tole lao. Ada mula lebih sejam lah tak buat sekaset lah, punya sensor lah, ingki, gula lah lebih sejam ampun, tinggal, paham, keng saya ngak kaset pani cetak lah, soalnya kebal ke Sorboje kebal ke Malaysia tak apa, kalau cek banyak senyetak, mun pakai ganda aki apa banyak teretan, berarti Sorboje pakai beri tetangga, ya ada makai lebur, kapan kerong kan kok aku nyetel kaset tak ngunceng. Roging kok terus engki mah engki gula ri bari lebar di sarpeli ke karo teretan reng ambo amal bah nyetel tang kaset lagu le ngacapake pasar itu orone bi gula makin kaset pasar apa niku mama kain kan aku ambo cek setel kaya ku areng kok petak baju ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapoto na samin asmuri seteretanan bu salia sanak potuan benureng-ureng si terlibat di dalam hall bani kapi manteran kencer bi Allah. Pamperan manteran kencer bi Allah. Tak anca di Malaysia, di Jakarta, di Surabaya lakon manteran paling lancar. Manteran paling nandi rezeki si banyak. Semanfaat ban si berokah. Tahun datang asmuri insyaallah boleh. Ya bani pahlo berkan saya bunari, mun bisa beberapa tahun di, mak kita jangan cuma beberapa tahun kok pada di, kon 8 bulan kok keremi. Sapa nikah sawo singki mak, sekala nakik sapa oraan jak cung tusaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in as-siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.